Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan sigano pari bata bani panorang sogoton pasada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan nai bata bapa nami na marhabang senaguri atas terima kasih puji-pujian ma isombah kon ur nami bamu bani panorang sogoton. Gok ibagas malas niur hanami bui puho jorgit tirkas aganupanin pitahalani pasu-pasumu rosi bagal ni pakkaholongi buban nami asi bagas sadarion pe Tuhan bani ganupan horjanami si ganu pari hama homana manjolong uhur apa pikiran nami marhitehon ni hatamu hamna manorangi parguduhan nami ase tong-tong Tuhan tarbahen janatar horjaon hanami harosuh ni hurmu ibagas guluh nami sa ganjang yaron. Mari teguran anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami dalam rapakon tonggo nami. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sugot nireon. Nabu isisehan nami marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata bani panorang sugoton. Aima Jumat tanggal 10 Agustus tahun 2022 tersurat bani buku Markus bintu 5 ayat 34 nama katahon sonon. Tapi nini madok paksi hapor sayon mudo na paluah kon ham inang mulak maham ibagas dame anjaha maluma naborit muin. Bani panorang ijia ibagas nasihol mandipar Tuhan Yesus ubani hutana legan laho mengajar ipataridah kondo tene sonaha sasitong ni habagalon ni hidup ni uhurni Tuhan Yesus na ija sangga ibagas pardalanan adong do sahalak inang na dumma 12 tahun say roh marnunut patang ni hioni atape nagati isobuk tene bani panorang tanuan on blooding atape pendarahan jana ibagas uhur ni inang on namin anggo buiglah ijolong ujung ni hioni Tuhan Yesus say namalum do iya jana tongon sangga namardalan itong-atongani na mabuy ay ijolom inang ayma hiuni Tuhan Yesus janah malum do iya itahaganupan bani nadok malum ay iya hitir-hitir do iya namin anggo halak nadok malum kumbani parnaboritan malas do ur janah marinjak-injak martopap-topap janah tertawa tene tapi anggo inang on gabi mabiyar do iya halani itong-tongah ni simboy ay ibotoh Tuhan Yesus do hape aha na masa bani aha na doma ihorjahon ni tutuba penang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus namin sikap ni sinonon lang perlu masa atape ihapkon naboru atape inang naboritan patang ni hiyo ay tapi gat ni mangahap do iya bahasa na ponop-ponop do iya lang barani iya laho mangindoon hamalumon hubani Tuhan Yesus tapi hapor sayon ni makatahon anggo ijolom ni gila ujung hiyo ni Tuhan Yesus malum ma iya ay maase bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sanggah idibonidah jana ijupah kon Tuhan Yesus iya rado adong ibagas uhur ni inang ay igilay ma iya halani sembarangan iya manjolom hiyo ni Tuhan Yesus tapi iberi Tuhan Yesus do hata na patuguhkon uhur apa pikiran ni inang naboritan ay hapor sayon mudo napaluah kon ham inang tongon
hapor sayo ninang ay do nambahen malum iya. Purini petongon bani panorang ay, hamalumon ay, lang secara terbuka ia, manjalo hubani Tuhan Yesus. Tapi malum do iya, jana ipatuguh Tuhan Yesus do ay, ijon mataridah, bagal ni idop ni hurni Tuhan Yesus subani inang ay. Jana ipatuguh hapor sayon ni, tongon do, namambahen malum inang ay ma hapor sayon ni. Jana ipatuguh Tuhan Yesus do humani, asi inang ay pe, mulak ma iya ibagas dame, halay do mamalum iya hubani na burit ni. Jana sonay matongon iya rosisa dokani ibagas dame na humbani na bata. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus, sonay mahumani hita ibagas parguluhan taon, gati tumang ipamalum Tuhan Yesus, naburit partunduyon ta. Ay maase, sonahado sikap ta natalup mandopa kon Tuhan Yesus, sanggah dup ihap kon hita hamalumon, ibagas parguluhan ta sigano pari, sanggah ihatahon Tuhan Yesus, hapor sayon mudo na paluah kon ham. Na perlobe sa hali bapenang nilongan ibagas Tuhan ka Diyos Kristus, maningon dingaton tado. Porini petongon hita i duniaon, sanggah porsaya hita hubani Tuhan Yesus. Ahane porsaya hita i duniaon, ahana iya porsaya hita itanoon. Jana ahana ijalo hita, iarap kon hita hubani Tuhan Yesus i duniaon. Isakut doay tene inaguri atas. Ay maase, sonay do humani hita ibagas guluk ta sigano pari. Maningon do totap marpangarapan na mangguluk kita. Halani ahan na niarap konta iatas tanuhon. Isakut ne batado ay inaguri atas. Jana gabi bagyan tado ay rossi sadukah ni dokahni. Jana napadua kon, sonado tongon hita pataridakon, hamalumon na doma ijalo hita humbani Tuhan Yesus. Langpita hamalumon pardagingon tumang, tapi dihud do pakon hamalumon humbani naburit partunduyon. Totoo ba pinang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus, maningon do pataridah konon ta ay ibagas guluh ta sigano pari. Ulang maila hita, ulang mabiyar hita, laho manaksihon ay, asi tetap maidala ni hita guluh ta ibagas dame. Jana saksihon hita ma, hamalumon ta ay hubani haganup halak. Ase roh bueni humani halak, namartingir niuhur, jana roh hubani Tuhan Yesus mangindo hamalumon. Amen, martonggo mahita. Ajari hamhanami tongon Bapa, asisongon inang naburitan roh marnunut patang ni hiyuni, namar pangarapan dyan namar tingir niuhur, majupah kon hapitah humbamudo tongon hamalumon in. Asisonay mahumahanami, manaksihon ibagas parguluhan nami, hamalumon ni pardagingon nami, hamalumon ni partunduyon nami, asihan nami pe, ibagas dami na humbamu mamandala ni guluh nami sigano pari. Jana ibagas dami na humbamu mahanami, manaksihon hubani haganup halak, hamalumon na dop ijalohan nami humbamu. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami yon. Amen. Jaloham mapasupaso humbani Tuhan na batata. Idop ni hurni Tuhan ta Diyos Kristus. Pakon holong ni ate ni bata bapa, apa persora ni tondo na pasing ma, na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras ubat taganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Anduhar masa ganjang niarion, pangarapan ta, haporsayon ta hubani Tuhan Jesus, ay matongon, napajongjongkon, guguh, motivasi, rossi, komitmenta,
ibagas na laho mangirikon Tuhan in. Salom!